Marketing song pen card ya pen card o pen card tabo buti jaga nangga tong. Pen card abo kaisa income tax ni kaisa abo dokumen hinmano. Inke abo aikor bibak ni hinta income tax ni. Inke a pen card tabo kabangma thayo jagao nangai tongo do. Ang example ni bisingoi jongno sawana kaisa inke tabo self help group habna thangka ba bondon phanarang loan na hanani ba nung license khainani ba nung job khaina mane je jagao pen card ni monetary khaidika bank account khulna hingke to pen card must be nangon nango je baksa borok saimaya oi mane dol rong ni bisingtui sajagoi mane kono karone samung nangjagoi mane immediately mane instant pen card salamai siudo salampai ka hingka bota free mane aro rom de 50 টাকা pano riwinai abo salam sika ba free of cost salam sika Getamung a pen card a jaga box pano se phaya a jaga sudni ni bumung te pen card number tongnai abo aadhar card by mobile number link tongangkai mane instant pen card salam simono 5 minute ni bisingono pen card sanamano mane nsdl ba utit thangai piaba kok gauma haise nung jepruo pen card apply khaina thango tamni ken nung to a hard copy nung tui helia apruo nung to jomari rika baksa siawi jomari diu Ika apro kata mung depression na thang payo mane 1 hour kotro habai thango ika ama hajara nung tam khainai ama hajara ni pen card by aadhar card to already link hadiba ika ne kaisa website thangdi website ni bo mung kai mane nung sidi e pen card download ni sidi ajaga pen card requested order requested to click khai ka hanga kai ajaga ni pen card te ni aadhar card mobile number riwinai captcha code riwinai a jaga o submit khai kan kai ni mobile OTP thanai a jaga click here click khai ka hanga kai teisa jaga ni mane details phai thik to ka hanga kai a jaga thaisa captcha code ruya kanai ar payment khai no 50 টাকা payment khai no 50 টাকা payment khai ka hanga kai no ni address je aadhar card bai tongo a jaga thang painai abo khai first step second step khai tamo ekdom mane pen card number se bopogoi thangka pen card number se korikha te aadhar card by mobile number bo link koroi angka ama hai jora nung tam khainai ama hai jora hangkai kaisa application nung simano application iko nai ni screen o oba hai kenro application sidi o je gmail id o thangya kanai norok o je application send ke rohodi hinga kai ni pen card borok no provide kharinai ungya khaiba nungte kaisa thangi mano www.incometaxefiling.com o thangya kanai a jaga o new your 10 nei jaga thangai akanai aro individual click khaidi bumung sidi mobile number sidi OTP thangai verify khai kan ni details fainai ika jaga ni bumung yang kise short ka sejak tonai yang oni title yang oni jeta name abo tongnai mane duita digit yang duita digit ba 4 digit tongnai ningaro saina dije abo ni bumung match khlainai di click khaidi click khai pai ka hanga kai a nini je aadhar card bo phaisinai ni pen card bo phaisinai a jaga o 10 number bo phaisinai inka ama hai ke ni pen card number nang kari winai nang teisa requested khai mano mane nang ni pen card teisa katal babe renew ba reply khlai mano reply khaina bage hinke uti o kaisa official te nsdl te thangai norok khlai mano ama hai sobo thangai khai kangai nang ni jotani best ngai tamni bage hinke mobile te asuk photo doc size khaimi hanga norok upload khaina ringia hanga ka aro match yang tong amani bagai norok sobo thangai khai paidi hanga sobo thangai khai ka tangnai photo nangnai signature nangnai ni a jaga o from o soi nangnai te receive copy o soi nangnai signature ta te aadhar card soi ba signature nangnai aba haike ni pen card no kamai thaka hangka kai nung manai mano hake tinine osino information tinine bagai ga abani bagai no rawo mane phacha ba instant pen card norok apply ta khaidi norok pen card apply khana ta hangka kai norok sobo thangino pen card apply khai kangkai ni bagai best ngai go video manchak dongni pen jong thani share khlai di oba hai related video nai taramu jongi tong hangkai kok borok khini tech entertainment youtube channel subscribe khlaina tapok de hamba